Kada znamo u šta vjerujemo, nije nam teško da damo sve od sebe. Jer znamo da svi imamo istu želju, istu žeđ za pobjedu. I kada se od nas očekuje više, mi koračamo još dalje. Zato smo ponosni. Zato smo smjeli. I baš zato bodrimo svim srcem. Olimpijski tim Crne Gore. Strast koja nas spaja. Uvaženi gledalci, treći po redu olimpijski krugovi su pred nama. Na samom početku emisije prenosimo djelić atmosfere sa olimpijskog dana koji je upriličen na Podgoričkom stadionu malih sportova, a tokom kojeg su naši najmlađi sportisti prikazali vještine u velikom broju olimpijskih sportova. Kada znamo u šta vjerujemo, nije nam teško da damo sve od sebe. Olimpijski tim Crne Gore. Strast koja nas spaja. 23. juna na stadionu malih sportova u Podgorici proslavljen je Olimpijski dan. Praznik sporta koji se slavi u čast rođenja modernih olimpijskih igara 1894. godine. Manifestacija je okupila veliki broj onih najmlađih koji su svaku u svom sportu prijateljskim nadmetanjem prikazali umijeće, druženjem istinsku vrijednost sporta, a osmijehom i entuzijazmom koliko zapravo isti znači maloj Crnoj Gori. Utiske je sa prisutnim podijelio predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta Dušan Simonović, čije obraćanje gledamo u narednih par minuta. Dobar dan svima. Hvala vam što ste došli da Olimpijski dan proslavimo zajedno. Želio bih da pozdravim sve vas, prijatelje Crnogorskog olimpijskog komiteta, prijatelje naše olimpijske porodice. Posebno bih želio da pozdravim naše najmlađe prijatelje koji su se potrudili da ovaj dan zaista izgleda prelijepo. Želim bih da pozdravim i naše sponzore. Tu su braća Veličković, naši stari sponzori i prijatelji Crnogorskog olimpijskog komiteta koji su nemjerljiv doprinos dali njegovom radu i razvoju. Želim da pozdravim izvršnog direktora Jugopetrola Eko benzinske pumpe, gospodina Vasilisa. Hvala mu što je danas sa nama i što su pokrovitelji ove lijepe manifestacije i koji su pripremili lijepe nagrade za učesnike našeg konkursa. Olimpijski dan je podsjećanje dakle na 1894. godinu, 23. jun, kada je na Pariskoj Sorboni formiran Međunarodni olimpijski komitet. Od 1947. ovaj dan se slavi kao dan olimpizma. Mi s svoje strane želimo da damo svoj doprinos. Danas je u cijelom svijetu olimpijska porodica na nogama i slavi ovaj prelijepi jubilej i dan. Dakle, zanimljivo je da su učešće uzele gotovo sve crnogorske osnovne škole. U ovome dobili smo preko 600 prelijepih radova. Hvala vam, dragi moji mladi prijatelji, na tom trudu. Eto, sport je taj koji ujedinjuje, koji miri i koji stvara uslove za bolji život. Nadam se da je među vama puno budućih olimpijaca, a i vi koji ne budete imali priliku da se takmičite za olimpijska odličja, budite posvećeni olimpizmu jer on njeguje zaista prelijepe vrijednosti koje su univerzalne i savremene. Hvala vam što ste danas sa nama, da vas ne gledam sa velikom pričom, uživajte u ovom lijepom danu i živjeli. Uz nadu da će veliki broj mališana naslijediti starije kolege i idole koji nas predstavljaju u Tokiju, gospodin Simonović se zahvalio glavnom gradu i sponzorima koji su ispratili organizaciju, a u saradnji sa jednim od njih izabran je najbolji likovni rad od preko 600, koliko ih je pristiglo po raspisanom konkursu. Znamo da svi imamo istu želju, istu žeđ za pobjedu. Olimpijski tim Crne Gore. Strast koja nas spaja. Slijedi razgovor sa Anđelom Antunović, rekorderkom Crne Gore u plivanju na 100 metara kravu, koja će debitovati na olimpijskim igrama i uriti novi lični i nacionalni rekord.
Uvaženi gledalci, dobroveče i dobrodošli u treće po redu olimpijske krugove koju naša televizija ostvaruje zahvaljujući saradnji sa Crnogorskim olimpijskim komitetom. Moja današnja gošća je Anđela Antunović, plivačica i predstavnica, jedna od predstavnica Crne Gore u tim vodenim sportovima na olimpijskim igrama u Tokiju. Anđela, dobar dan i dobrodošla. Dobar dan, hvala na pozivu. Pa ovako, ajmo da se za sam početak vratimo u tvoje početke. Je li plivanje bilo prvi poziv Anđele Antunović ili je bilo nešto u međuvremenu prije toga kad je bilo ajmo da probamo s nečim drugim pa se to nešto nije ostvarilo, pa ajmo, kako su izgledali ti početci? Pa ja sam prvo počela da treniram balet sa svojom starijom sestrom i poslije toga je ona imala problema sa kičmom i onda sam poslije toga ona krenula plivanje, ja sam sa njom počela, ona je rekreativno nastavila i u meni je proradila želja za takmičenjem i vidio se taj talent i ja sam nastavila se baviti plivanjem. Koliko ti je tada bilo godina? Nepunih 8. I od tada? I od tada sam nastavila da se bavim. 10 godina, dakle, plivanja za tobom. Najuspješnija crnogorska plivačica trenutno, imamo taj rekord, imamo šampionka si Crne Gore i jedna si od dvoje predstavnika naše zemlje na olimpijadi, što nikako nije mala stvar. Evo ako sad, zahvaljujući specijalnoj pozivnici si se plasirala u Tokiju, a opet specijalna pozivnica je došla zahvaljujući tvojim rezultatima koje si ostvarila u nekom prethodnom periodu. Hoću da kažem, znalo se da ćeš biti tamo. Znalo se da ćeš dobiti specijalnu pozivnicu, tu takozvanu wild kartu, ali isto tako u jednom trenutku morala si da saznaš da će doći do toga. Znači, rečeno ti je, ok, ići ćeš u Tokio. Kakva je bila reakcija nakon što si saznala da ćeš biti jedna od crnogorskih predstavnica tamo? Iskreno, očekivala sam da ću ići na olimpijske igre u Tokiju, pošto smo 2019. godine išli na svjetsko prvenstvo u Južnoj Koreji. Ali posebno je to kad nam dođe ta pozivnica, jer bila sam previše srećna i mnogo je tu došlo raznih čestitki, pozitivnih čestitki, komentara i jednostavno emocije su i dalje tu. Još se nisu slegli utisci. Šta znači zapravo učešće na olimpijadi? To je nekako krovna smotra sporta kad je u pitanju globalni nivo, tako i za plivanje naravno. Vjerujem da je to najveći uspjeh za jednog sportistu, pa tek onda ide ono svjetsko prvenstvo kad je konkretno plivanje u pitanju. Šta konkretno za Anđelu Antunović znači predstavljati svoj Herceg Novi, predstavljati svoju Crnu Goru, plivati za crnogorski grb? Šta znači to za tebe? Velika mi je čast i jako sam ponosna što ću predstavljati svoju državu na olimpijskim igrama u Tokiju i to je san svakog sportiste i očekujem da ću popraviti svoje vrijeme i otplati svoj najbolji rezultat. Potrudit ću se maksimalno. Biće riječi i o tome. Sad ćemo da se vratimo malo na pripreme. Poznato je da je plivanje ovako dosta zahtjevan sport, fizički zahtjevan sport. Brzo se ide za Tokio, brzo ide taj put za Japan. Samim tim su pripreme pri samom kraju, vjerujem. Pa hajmo da se vratimo nekako na početak tog ciklusa kad su u pitanju pripreme, da nam kažeš kako je to sve izgledalo, kako je izgledao jedan tvoj dan. Pa jedan moj dan, znači ustanem se ujutru, odem na jutarnji trening, završim trening, pa popodne imam teretanu. Nakon toga imam još jedan trening u bazenu i to bi bilo to. Od čega se sastoji taj, recimo, prvi trening, odnosno taj treći trening u bazenu? Prvi trening je uobičajeno manje kilometraža se pliva, znači uglavnom je to isplivavanje i da bi se popodnevni trening svodio na to više kilometara i jače uglavnom nego jutarnji. Dobro, sad smo već u Tokiju, pliva se, najprije se plivaju te kvalifikacije,
takozvani hit, pa onda idemo u drugu rundu, to je polufinale, pa onda idemo najboljih 8 finale za medalju. Kakva su očekivanja? Prvo da napomenemo da idete vas troje. Ide Boško Radulović, ideš ti i ide Danijela Franeta koja je selektor reprezentacije. Kakva su očekivanja najprije od Danijele Franete, šta ona očekuje od vas, a onda šta juriš konkretno ti? Boško će, vjerujem, imati priliku da gostuje ovdje i da kaže. Ona kao moj trener i selektor očekuje da ću otplivati svoje najbolje vrijeme i da ću napokon otplivati tih 100 metara ispod minute. Kao i ja, naravno. Potrudit ću se i daću svoj maksimum i trenirala sam protekli period za to i vjerujem da ću taj rezultat otplivati. Isplatit će se. Paklena je konkurencija, uvijek je to tako na olimpijskim igrama, rekli smo već nekako krovna smotra sporta, svi najbolji sportisti iz svih sportova su tu na jednom mjestu, olimpijsko selo, znamo šta to znači svima i znamo koliko svi žele da dođu do medalje. E sad, ti ćeš u Tokiju imati protivnike u vidu jedne Penny Oleksiak, Kanadjanke koja je bila olimpijska šampionka iz Rija. Imaćeš isto tako Amerikanku Simone Manuel koja je podijelila to mjesto, otplivavaš isto vrijeme kao Penny Oleksiak. Pa ćeš imati jednu Saru Šestrem koja je svjetska rekorderka sa 51 sekundom i 71 desetim dijelom. Pa ćeš imati Kate Campbell koja ima 29 godina, ali koja opet, koje su nekako izmicale medalje, izmicala najsjajnija odličje tokom karijere. Ko je po tebi ovako glavni favorit za osvajanje medalja i ko su favoritkinje za taj podijum u, naravno, 100 metara kraul? Pa po mom mišljenju mislim da Penny Oleksiak i Simone Manuel će biti prve ili druge, zbog toga što su također i u Riju isto dijelile prvo mjesto, dok Sara je imala nedavno povredu lakta, pa ne znam kako će se ona snaći i u kakvom je formi. A što se tiče mlađih generacija, to je trka gdje se ne zna da li će neko novi doći, da li će osvojiti medalju, jer baš ne znam, bit će jaka konkurencija, pa ćemo da vidimo. Pominjali smo Guangzhou, ti si već, dakle, imaš iskustvo plivanja na svjetskim prvenstvima, to je bilo tvoje premijerno. Bliži se Fukuoka, Japan ponovo, 2022. godina. Ajmo da vidimo kakav je sistem takmičenja kad su u pitanju kvalifikacije za to prvenstvo, ko će učestvovati i možemo li reći da ćemo te gledati već sada tamo za godinu dana? Pa iskreno nadam se da ću isto ići na svjetsko prvenstvo koje se održava 2022. godine, da ću svoj maksimum sad u Tokiju kad budem plivala, potrudit ću se, nastavit ću da treniram i iskreno ja se nadam i očekujem da ćete me gledati i na svjetsko prvenstvo sljedeće godine. Kakva je norma? Kako se odrađuju te kvalifikacije? Postoji li neko takmičenje koje se broji ili se jednostavno bilježe vremena i uz određeno vrijeme automatski imaš vizu za Fukuoku? Pošto kod nas u Crnoj Gori mi nemamo norme, kod nas važi pravilo da najbolji plivač i plivačica Crne Gore predstavljaju, znači, Crnu Goru na svjetskom prvenstvu. Znači, kod nas nema norme. Dobro, govorili smo o Guangzhou, govorili smo o Fukuoki. Imala si zapravo taj 1 minut, 1 sekunda i 38 desetih dijelova. Pa je onda, je li stigla prošla sedmica, takmičenje na bazenima sportskog centra Morača, pa smo tamo spustili vrijeme za tačno 1 sekundu. Sad imamo novi lični rekord, 1 minut i tih 38 desetih dijelova sekunde. Vjerovatno ste vi razgovarali o tome na treninzima, ja sam te to već pitao, ali ajmo da vidimo sad konkretno po pitanju vremena isplivanog, šta očekuje Danijela Franeta, a šta očekuješ ti? Čemu se nadam? Danijela kao i ja očekujemo da ću popraviti svoje vrijeme i da ću napokon plivati tih 100 metara kraul ispod minute, jer uvijek mi fali malo i sad sam trenirala, trudila sam se i nadam se da će se taj trud i rad isplatiti. Da će biti korak više u Tokiju. Da, korak više i da će napokon doći ispod minute. A onda da napadamo neki podijum u Fukuoki.
Vidjet ćemo. Anđela, velika hvala, ja ti želim svu sreću u Tokiju i tebi naravno kao i Bošku i cijeloj našoj delegaciji. Biće tu medalja, ja ne sumnjam u to, kako u ekipnim, tako i pojedinačnim sportovima, a isto tako vjerujem i nadam se da tvoje vrijeme tek dolazi. 18 je godina i tek si na početku, bit će to sve kako treba. Hvala vama na lijepim čestitkama i na pozivu. Uvaženi gledalci, bila je to još jedna emisija Olimpijski krugovi koju, ponavljam, još jednom MNE Sport televizija radi u saradnji sa Crnogorskim olimpijskim komitetom, tačnije pod pokroviteljstvom istog. Ja vam želim ugodan ostatak večeri do sljedećeg kruga. Prijatno! I kada se od nas očekuje više, mi koračamo još dalje. Olimpijski tim Crne Gore. Strast koja nas spaja. Za rubriku Zanimljivosti zadužen je ponovo Igor Šuković, koji nam i za ovu emisiju donosi podatke koji su nam možda bili nepoznati, a tiču se igara. Slijede još jedne olimpijske zanimljivosti. Podjela na ljetnje i zimske olimpijske igre dešava se od 1911. godine. Olimpijada u Berlinu, održana 1936. ostaće upamćena kao prva koju je prenosila televizija. Dodjela medalja za 3 prvoplasirana takmičara nije bila obavezna sve do 1978. godine. Za vrijeme ceremonije otvaranja olimpijskih igara 88. pušteni su golubovi koji su simbolizovali mir, međutim većina ptica je uletjela u vatru olimpijske baklje. Zbog ovog nemilog događaja dugo se protestovalo, ali su ponovo pušteni 4 godine kasnije u Barceloni, međutim sat vremena prije paljenja baklje. Prve paraolimpijske igre su održane 1960. godine u Rimu. Pet olimpijskih krugova koji simbolizuju kontinente prvi put su se na zvaničnoj olimpijskoj zastavi pojavili na olimpijadi u Antwerpenu 1920. godine. Najduže trajanje olimpijskih igara zabilježeno je u Londonu 1908. godine. Trajale su čak 187 dana. Olimpijski plamen je prvi put svečano zapaljen na olimpijskim igrama u Amsterdamu 1928. godine. Od tada je ovo neizbježan ritual prilikom svečanog otvaranja igara. Zato smo ponosni. Zato smo smjeli. Olimpijski tim Crne Gore. Strast koja nas spaja. I u nastavku Igor, ovog puta govorit ćemo o rvanju, drevnoj vještini starih Grka koja je kroz vjekove sačuvala autentičnost i uživala sve veću popularnost, pa se i danas smatra jednim od najznačajnijih olimpijskih sportova. Pričamo o još jednom olimpijskom sportu. Naime, rvanje grčko-rimskim stilom je bilo jedan od sportova na olimpijskim igrama još 1896. godine. Održano je u organizaciji pododbora MOKA za rvanje i gimnastiku 10. i 11. aprila. Takmičari nisu bili podijeljeni u težinske kategorije. Također nije bilo ni preciznih pravila. Vrijeme borbe nije bilo ograničeno, iako se mislilo da se takmičenje odvije u grčko-rimskom stilu, takmičarima je bilo dozvoljeno i hvatanje ispod pojasa, što je kasnije bilo karakteristično za slobodan stil. Kada je u pitanju rvanje na prvim ljetnjim olimpijskim igrama 1896. učestvovalo je 5 takmičara iz 4 zemlje, jedan iz Njemačke, jedan iz Ujedinjenog Kraljevstva, 2 iz Grčke i jedan iz Mađarske.
Kada je u pitanju grčko-rimski stil, Karl Schumann osvojio je tada za Njemačko carstvo zlato, Jorgos Citas srebro, a Stefanos Christopoulos za Grčku bronzu. Medalje su dodijeljene retroaktivno i to od strane MOKA, jer su na olimpijskim igrama 1896. godine medalje dobijali samo pobjednici srebrnu, drugoplasirani bronzanu, a treći nije dobio nikakvu nagradu. Kada pogledamo taj bilans medalja, Njemačko carstvo ima 1, a Grčka 2 medalje. Međutim, kada pogledamo od 1896. do 2016. stanje, Sovjetski savez ima 113 medalja. U totalu to nije najviše, ali jeste najviše zlatnih, 62, 31 srebrna i 23 bronzane. Uspješni su Amerikanci kada je ukupan total u pitanju 133, ali imaju 54 zlatne, 43 srebrne i 36 bronzanih, što ih na vječnoj listi čini tek drugima. Japan je treći sa 32 zlata, 20 srebra i 17 bronzi, a Rusija, koja je nekada bila dio Sovjetskog saveza, se nalazi na respektabilnoj 4. poziciji, 30 zlatnih medalja, 12 srebrnih i 14 bronzanih. Među 10 zemalja koji imaju najviše odličja su još i Turska na 5. mjestu, Švedska na 6., Finska na 7., zatim Mađarska na 8., Bugarska na 9. te Južna Koreja na 10. mjestu. Kada su u pitanju članice nekadašnje Jugoslavije, Jugoslaviji se broji 16 medalja sa olimpijade u rvanju, 4 zlatne, 6 srebrnih te 6 bronzanih. Srbija je u međuvremenu stigla do 1 zlatnog odličja, a što se tiče ostalih zemalja iz regiona nismo našli podatak o medaljama. I baš zato bodrimo svim srcem. Olimpijski tim Crne Gore. Strast koja nas spaja. Naši olimpijci otputovali su za Japan. Prethodno je u sjajnom ambijentu Vile Gorica upriličen svečan ispraćaj na čijem je početku premijerno prikazan spot. Isti sadrži najprepoznatljivije sportske momente naših predstavnika sa prethodnih igara, a u njemu ćete uživati u narednih nekoliko minuta.
Za sam kraj donosimo očekivanja sportista sa kojima nismo imali priliku da razgovaramo u nešto dužem formatu. I crnogorsko jedriličarstvo imaće predstavnika u Tokiju. Milivoj Dukić također bilježi 3. nastup na igrama. Slično Furtuli, mnogo je iskusniji, a rezultati tokom 5-godišnjeg ciklusa daju mu za pravo da se nada dobrom plasmanu u konkurenciji najboljih jedriličara svijeta. Pa evo, sitno brojimo dane, već se približava se ovaj dugi olimpijski ciklus koji je trajao 5 godina. Što se tiče očekivanja, mislim da jako mi je teško davati neke prognoze i crtati neke rezultate, ali ono što mogu reći po kvalifikacijama i po treninzima koje sam odradio u posljednjem periodu, posjedujem vrlo ozbiljno jedrenje, spreman sam da jedrim na dosta visokom nivou i to mi daje dobro samopouzdanje, znači da mogu da se takmičim sa najboljima na svijetu. Međutim, ono što je najbitnije tamo jeste od svega ovoga treba da idem tamo mirne glave, da uživam u ovom momentu koji, evo, plasman 3. put na olimpijske igre, to je za mene zaista jedna velika stvar i ništa, da dam svoj maksimum i da ovaj rad koji je uložen zaista je veliki i sve je bilo samo ne lako doći do ovog momenta. Nastupa na 3. olimpijskim igrama i eto, idemo u Tokio sa pozitivnim razmišljanjem i to je ono što mi u ovom momentu najbitnije. Pa evo, korona je, mislim, globalni, zaista veliki globalni problem koji je veliki utjecaj imala na sport, pogotovo na nas koji dolazimo iz malih zemalja sa nekim, ajmo reći, oskudnim financijskim sredstvima i bilo je jako teško držati kontinuitet. Zaista jako teško, ali evo, nekako smo uspjeli i zahvalan sam na tome da smo uspjeli da dođemo u ovu situaciju, da idemo na olimpijske igre. Što se tiče same situacije tamo i karantina koja nas očekuje, ovako, dosta to sve zvuči komplikovano, ali poznavajući japanski mentalitet i neke priče koje se okolo vrte, vjerujem da će Japanci odraditi zaista svoj maksimum da nama sportistima boravak u Japanu bude na najvećem mogućem nivou. Hoće li 7-8 dana biti dovoljno se privikne? Pa evo, s obzirom da idemo sutra, već to je 15. jun, takmičenje počinje prvi dan takmičenja 26. Tako da ja se nadam, s obzirom da je vremenska razlika 7 sati, da će 10 dana biti dovoljno da se prilagodimo uslovima koje nas tamo očekuju i to je to. Marija Vuković ostvarila je životni san i uzeće učešće na svojim prvim olimpijskim igrama. Zlatna sa svjetskog juniorskog prvenstva iz Monctona izjednačila je sopstveni rekord i preskočivši 197 cm na Balkanijadi u Smederevu, došla do zlatne medalje, ali i do norme za Tokio. Pa ovo su moje prve olimpijske igre i ponosna sam što ću predstavljati Crnu Goru. Idem sa nekim većim samopouzdanjem i većom motivacijom zbog skoka od 197, tako da nadam se da ću makar ponoviti taj isti skok, a gdje će me dovesti vidjet ćemo, u zavisnosti od ostalih skakačica i trenutka tamo. Huka sa tribina i gromoglasnih aplauza neće biti, a sve u cilju sprečavanja širenja novog virusa. Oni zbog kojih sport postoji i koji razlikuju trening od takmičenja bit će uskraćeni za, vjerujemo, sjajne skokove Marije Vuković, ali ono nešto će faliti i našoj atletičarki. Pa iskreno mislim da neću doživjeti olimpijske igre u onom fullu i maksimumu kao što bi trebalo da je publika tu, jer mislim da je sport publika u stvari, da je to nešto što nama mnogo znači, jer nešto što razlikuje takmičenje od treninga svakako, tako da naše je da damo sve od sebe, da li ima publike, nema i vrijeme i sve ostalo, tako da svakako da neće biti isto, ali mi ćemo se potruditi da napravimo atmosferu za sebe i za ljude koji nas prate odavde. Crnogorska atletika imaće još jednog predstavnika. Daniel Furtula broji svoje 3. olimpijske igre, a u Tokiju će se nadmetati sa mnogo većim iskustvom iza sebe, te sa rezultatima koji najavljuju dobar plasman i korak dalje u odnosu na London i Rio. Jeste za mene 3. nastup, da kažem, nekako kao da juče bilo kad sam nastupao u Londonu, ali sada već nekako, da kažem, drugačije i samopouzdanje, drugačija i forma, iskustvo je tu. Sigurno da idem motivisan u Tokio i da želim da ostvarim najbolji, da kažem, uspjeh u svojoj karijeri dosadašnjoj
to bi svakako bilo to finale koje je već par puta izmicalo, da kažem, za malo, ali ovoga puta mislim da sam nikad bliži i da ću, da stvarno imam materijala da to ostvarim. Konkurencija je nikad jača, a ljestvice u bacačkim disciplinama stoje još više. Sve to nalaže jače napore na treninzima, ali i psihičku pripremljenost koja će snagu i tehniku pretvoriti u dobar rezultat. Pa konkurencija je zapravo nikad jača i to par metara su se podigli rezultati. Vidjeli smo ove godine čak da je u bacanju kugle oboren rekord koji je star preko 30 godina. Dakle, bacačke i tehničke discipline su jako napredovale. To i od nas, da kažem, zahtijeva veći trud i bolji trening i bolje rezultate. Očekujem da rezultat koji bude vodio u finale bude 63,5 do 64 metra, što ja realno mogu da bacim. Problem stvara ta 3 hica koje imate u kvalifikacijama, koja su dosta, onako da kažem, stresna. Morate da bacite daleko, malo ste kruti, malo ste nervozni, pazite da ne prestupite i to su neke finese koje treba srediti do samih kvalifikacija. Mislim da ja već to iskustvo imam, da posjedujem, da to mogu da iskoristim, da kažem, u svoj korist. I Daniel se osvrnuo na odsustvo publike koje bi, kako kaže, moglo da donese rasterećenje i stvori preduslov za bolji rezultat. Pa sigurno da će atmosfera biti onako malo, da kažem, kao na treningu, što je bliže, da kažemo, ostvarenju tih boljih rezultata. Što se tiče same finala, u prolasku u finale, da kažemo, onda će ta publika svakako hvaliti, i taj adrenalin i taj huk sa tribina koji je stvarno nevjerovatan, svakako će hvaliti, ali ovdje izgleda teže je proći u finale nego, taj osjećaj je dosta teži nego u finalu nastupiti, onako da kažem, rasterećeni, jer u finalu je opet jedan dio posla odrađen, sada potpuno rasterećeno mogu da nastupam, dok i kvalifikacije su dosta onako stresne i mislim da bi to trebalo raditi onako baš sa velikom pažnjom. To bi bilo sve za večeras. Gledajte nas i sljedećeg petka u istom terminu. Kada znamo u šta vjerujemo, nije nam teško da damo sve od sebe. Jer znamo da svi imamo istu želju, istu žeđ za pobjedu. I kada se od nas očekuje više, mi koračamo još dalje. Zato smo ponosni. Zato smo smjeli. I baš zato bodrimo svim srcem. Olimpijski tim Crne Gore. Strast koja nas spaja.